waramutse neza. waramutse cyane Jado. Ni amahoro. Meze neza cyane rwose. Nanjye nuko meze neza kandi ndizera ko n'abadukurikiye bameze neza, nibyo mbifuriza, nibyo tubifuriza nka radio Umwezi. Hanyuma rero aho bitameze neza nkunda kuvuga ngo abantu ibyo bashobora gukora kugira ngo ibintu bimere neza ni bagomba kubikora, hanyuma bagasigara barindira nyine uko bigenda. Reka tunanzike ikiganiro cyacu duhereye ku kiganiro cya Perezida Paul Kagame na Larry Madowo, uyu mutangazamakuru navuga nyine wa CNN yagiranye na Perezida Paul Kagame Kigali mu Rwanda. Ibyagaruzweho cyane hari ukuvuga ngo Perezida Paul Kagame yasubije ngo ntabwo mbizi igihe yabazwaga niba ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko yongeraho n'ibindi yive, ntabwo ari ibyo gusa. Baganira ibintu byinshi, ariko icyo nicyo cyafashe imitima y'abantu. Cyo koza uburyo gisobanura. Ubanza sinzi mbanyemerera nkumvisha abantu uburyo umukuru w'igihugu yabazwaga n'uburyo yagenda agasubiza. Ubwabyo bifite ikintu kinini bisobanura cyane. Yego. Banza iri ridakinika, ariko ndumva mfite irindi rikunda. Rikinika neza, reka nze ndebe. Okay. Ni ikiganiro kirekire cyane cyagiye agaragara ejo, ariko ubwo twa capturingamo bimwe hanyuma twari byo twumvisha abaduteze amatwi muri iki kiganiro, cyangwa se rebe niba iri ngiri mfite ahangaha rikunda noneho ubwo sinzi ahubwo niba birajyana n'ibyo we wifuzaga. So let me ask this directly, Mr. President. Today on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to protect itself? I'd say 100%. Does this risk a war in the region? I don't know. I don't think anybody is interested in war. The comparison has been made that you are the Vladimir Putin of Africa, that he attacked eastern Ukraine, claiming to protect the ethnic minority while having an eye on the minerals there. I may be called anything. What can I do about it? But I am what I am. We have to be who we are. That's it. And we have to do what we have to do. I have explained enough of that. So that we have to make sure we survive any storm that blows across our country. Ni Perezida Paul Kagame yaganiraga na Larry Madowo, na agace gatoya kajyanye n'ibyo ngibyo twari turi kuvuga narikizeho. Byari byiza ko abantu bumva ijwi byonyine to aravuga ate, yaba byari nibishoboka ko nk'abadukurikira kuri YouTube tubereka video barebe facial expression. Asa ntibatumirira nabi. Umunyamakuru Larry Madowo yamubajije ngo turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri muri 2025, sibyo? Kuri itariki hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atuje cyane umukuru w'igihugu aramubwira ngo I don't know, simbizi, ntabyo nzi. Umunyamakuru rari aramubwira ngo ariko uri umugaba w'ingabo z'u Rwanda w'ikirenga, commander-in-chief. Yego. Perezida Kagame avuga kiya nibyo. Cyokoza hari ibintu byinshi mba ntazi. Urebye facial expression noneho. Oya n'umusirikare cyane. N'umusirikare. Avuga ati rwose hari ibintu byinshi mba ntazi. Cyokoze yabarumbajije. Reka kwanza nanjye mbo umusirikare kubivuga nseka. Yamubwiye ati yabarumbajije ngo ese hari ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibahangayikishije ku rwego
mwumva mwakora ibishoboka byose kugira ngo icyo kibazo mukirinde. Mwumve neza icyo kibazo. Yamubajije ngo hari ikibazo, yamubwira ati iyaba niba ushaka kumbaza niba hari ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaba gihangayikishije u Rwanda ndetse u Rwanda rukaba rwakora igishoboka cyose ngo rwirinde, noneho nahita ngusubiza ko 100%. Nahita ngusubiza nti 100%. Umunyamakuru anamubaza ngo ese ibi byavamo intambara yagutse, intambara y'akarere? Umukuru w'igihugu aramubwira ati simbizi, sinibwira ko hari umuntu ushaka intambara, yewe sinanatekereza ko Tshisekedi ubwe ayishaka. Intambara yayisunikiwemo n'abantu bamwerekaga ko bazamurwanira intambara ye. Ubwo twibutsa abantu ko atangira kuganira n'uyu munyamakuru yamubwiye ko iyi ntambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni imirwano ikomeza yatejwe na RDC ubwayo, ati si u Rwanda rwayiteje. Yewe n'abantu barwanira uburenganzira bwabo ntabwo baturutse mu Rwanda. Ibyo nabyo yabinose. Se n'inshuro ya mbere abyibukije. Umuntu ukunda kubwira abantu ko nizerera cyane mu cyitwa timing na coincidence. Umukuru w'igihugu yatangaje ibi ku munsi, ndabizi ko byanze bikunze uza kutujyana kuri iyo ngingo, byo turabigarukaho kwabyo, ariko yabitangaje ku munsi byatangajwe ko kuwa gatandatu, not kuwa gatatu, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Perezida wa Somalia Mohamed harya Sheikh Mohamud bazahurira muri Tanzania bakaganira kuri iki kibazo. Abitangaza ku munsi M23 yemereyeho unilateral ceasefire. Ni ijambo rikomeye yatangarije ahantu hakomeye. CNN ntabwo ari kimwe, ntabwo ari buri gitangazamakuru. CNN ntabwo ari buri gitangazamakuru, ifite icyo isobanuye. Ndetse hari n'icyo bivuze kohereza uyu mugabo ukorera CNN muri Kenya agafata rutema ibicu agacunshumuka kugeza igicu cyereye i Kanombe, noneho akajya kuganira na perezida w'u Rwanda kuri iki kibazo. Ubona ko yari main topic, ni ukumubaza nimba u Rwanda rufite abasirikare hariya, niba u Rwanda rusahura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuko umunyamakuru yanamubajije niba muri koruta u Rwanda rucuruza harimo izo muri Kongo, nk'uko Kongo ibirushinja. Perezida Kagame amuha invitation, tagutumiye ngwino tuzakwereka aho ducukura koruta mu Rwanda. ubwo yamutembereza akamujyana Rwinkwavu. harya iriya ruguru za Miyove ntabwo ari ibayo. Mu Miyove ibayo. Rwinkwavu niho mba nzi neza ko ari iwacu ni ku ifishi. Niho mba nzi neza rwose. Aba makompanya akazi yitwa Wolfram, iyo umuzungu yarahaje kera abanyarwanda bataramenya ko amabuye akazi afite n'agaciro akagirirwa yacukura. Abanyarwanda batabazungu bahona birirwa bacukura ibitaka, birenze ibitaka bashaka ibitaka. Ati none abantu babacukurira ibitaka bakanabahemba, baracukura batari bunateremo imbuto. Muzungu abahubakiza buriya banahita mu kizungu, igice kimwe cyaho cyitwa mu kizungu. Ese hari inzu za kera z'abazungu
baracukuye umunyarwanda yagiye kumenya bya bintu uko bikaze imyaka ibaye imyaniko. rero naho bihera nyine bavuga ngo baradusize ubanza no mu rutsire ariko ubanza haba bene mu Rwanda ko iri ahantu hatandukanye. Buriya hari andi mabuye wavuga ko wenda u Rwanda rwakwiba nka diyama n'iki, ariko hari amabuye rufite narwo ku bwinshi cyane rwose. Hari n'abazakubwira ko ahubwo burya ngo rutangaza make kuyo rufite. Buriya RBM itangaza ko u Rwanda rufite amabuye afite agaciro ka miliyari 155 z'amanyarwanda. Niyo haza miliyari 155 z'amadolari y'abanyamerika. Mu manyarwanda ni menshi cyane, calculatrice ishobora guturika. Mu manyarwanda ni miliyari ibihumbi hafi nka 200 bya miliyari z'amanyarwanda. Kuko bavuga ko iki kiganiro cyasaga n'ikigamije ibyo bintu bibiri mainly. U Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanayo no kwiba y'amabuye y'agaciro. Ibirego bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu rero tugaruke ku byo yaganiriye. Iyo urebye imiganirire y'umukuru w'igihugu kuyumva bisaba ko rimwe na rimwe umuntu abanza akumva niba ubwonko bwe nta kibazo kirimo kindi gishobora gutuma tumva neza. Nanone ko bishobora bumwemerera kumva, reka mvuge ngo amagambo ari mu bwenge buhambaye cyangwa kuzimiza. Ntabwo nza kubyita ubusizi kuko sinzi mba muri politike bukoreshwamo, ariko muri politike ironi ishobora kuhakora na sarcasm zibamo muri politike n'ibindi. Bigusaba kubanza, hari n'igihe bigusaba kubanza kuza urabizi, kuza ni kumwe, kumva ukongera ibyatsi zifata ibyatsi zikabimira zikazabihekenya nyuma zibigaruye. Yego. Ni nako rero ibitekerezo bimwe na bimwe ubanza ukabyuza. Mu nshuro zitandukanye umukuru w'igihugu yagiye asubiza ku bijyanye na presence y'ingabo z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bushobora gucanga umuntu wihutisha ubwonko, cyangwa ufata amagambo y'abantu akayatwara ku kigero kimwe. Hari imvugo ziba zisaba kuzumvana ubushishozi n'ubwitonzi ku rwego no kujya kuzivugaho nabyo bisaba kongera kuzitekerezaho. Sinzi niba wibuka igihe Perezida Paul Kagame yasubizaga umunyamakuru ngo amubaza igituma ubundi atafasha M23. Urabyibuka? Icyo gihe yabwira umutangazamakuru cy'itangazamakuru cyo mu Burayi, ntibuka neza ariko ndabyibuka rwose. Amubwira ati why wouldn't you help? Wowe kubera icyo ubundi iyo M23 itafashwe iwanyu mu gitangaza muri France 24 nibi, ntabwo nibuka neza precise. Ndakwibutsa kandi kantu. Uribuka Perezida Paul Kagame ubwe, sibyo? Avuga ati ariko ubundi abo bambaza niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajya bafata n'akanya basi ko kwibaza impamvu zajyayo. Hari impamvu yatuma zijyayo, sibyo? Ibyo naguha ingero nyinshi zisa nkuru. Ahaganira n'uyu munyamakuru w'inshuti yawe rari agira atya mu buryo bwiza, aramubwira ati iyi ntambara, iyi mirwano ikomeza kuva yatangira yatejwe na RDC ubwayo since its inception. Kuva yatangira yabaho ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo yayiteje. Arangira arakomeza amuga ati si u Rwanda, n'abo bantu barwanira uburenganzira bwabo ntabwo baturutse mu Rwanda. Umurizo wako ga paragraphe gato, ako ga transcript nkoze uvuze ibintu bibiri biremereye. Ako kantu
n'abo bantu barwanira uburenganzira bwabo, the same people fighting, kuko numva ari ryo jambo yakoresheje, fighting for their rights, ntabwo bakubutse mu Rwanda. Ibindi bintu bibiri biremereye cyane. One, Perezida Kagame aremera, ashyigikiye, yumva ishingiro ry'impamvu yatumye abasore n'inkumi bo muri M23 begura intwaro bakarwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yumva, ashyigikiye, anemera impamvu M23 yeguye intwaro ikavuga ngo bamwe bapfe ariko harokoke benshi. Atangazwa no kuba hari abumva ko M23 itagakwiye kuba iri kurwana. Yego, kuba M23 uyu munota ihagaze mu mirongo y'urugamba irwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abambari bayo, ntabwo bitangaje kurenza uko M23 yari guheta umugongo cyangwa ikifata amapfubyi ikavuga iti ngaho nimutugenera iherezo mubona ridukwiriye. Kuri we ndi kuvuga ubwo ndebye ibyo avuga. Icya kabiri, aha naributsamo abantu ikintu kimaze iminsi kiza, ariko bamwe they prefer to turn a blind eye over that issue, abandi ntibazi igituma nyine icyo kintu kitaba highlighted cyangwa se kitagaragara cyane ngo kiremere uko kiremereye. Abo bantu barwana ntibakubutse mu Rwanda. Aha umukuru w'igihugu aributsa ko igice kinini cy'abantu beguye intwaro M23 ijya kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga iyi M23 ya kabiri, igice kinini cy'abantu beguye izo ntwaro ari abantu bari bavuye muri Uganda. Ibintu yanagarutseho ubushize, nta kwezi kurashira yagarutse. Kimwe mu byo atabwiye umunyamakuru mu buryo bweruye avuga ngo intambara yatangijwe n'ubutegetsi bwa Kongo bwabo, mu bindi bihe yarabivuze hariya yahereye, nuko hari ibyo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwumvikanye naye mu 23 bitagezweho. Sibyo? Ibyo nibyo ku itariki nyine n'ubundi 23 z'ukwezi kwa gatatu muri 2009. Yes, 2009 ni nabwo rega ya 23 nyine yahise ivuka. Oye, uwo munsi ubwo rero baba barabyumvikanye barabyumvikanye mbere. Ariko ririya zina rishingiye nyine kuri aya masezerano, rishingiye kuri ayo masezerano. Kuko no CNDP ni ryari 2006 M23 ikomoka ku masezerano basinyanye na CNDP atarubahirijwe. Nibyo, ariko na ya 2009 ahubwo M23 ntabwo yongeye kubura intwari Rwanda na Kongo muri ino ntambara bahagaritse muri 2013. Ntabwo yari yaratangiye kurwana 2009 kuko iriya ntambara ntigeze imara kiriya gihe. Ahubwo naho umwaka umwe naho iryo zina rihera nyine ayo masezerano nibwo yasinywe na ya 2009. Wareba rero icyo kintu cyo kutumvikana ku masezerano cyangwa cy'amasezerano atubahirizwa, uyu munsi M23 iramvizaje ibiganiro, ariko se byayo masezerano azubahirizwa, azumvikanwaho anubahirizwe, asinywe? Mbigiraho impungenge, kuko aya ntabwo ari amasezerano ya mbere yarasinywe hagati y'abarwanyi bo mu mwambaro usa n'uwa M23. Buriya harandi amaze imyaka 22, nimba ari aya Pretoria, nimba ari umwe muri no yasinyiwe muri Afrika y'Epfo muri umwe muri no migi yabikomeye. Nayo ntiyabujije ko CNDP ivuga.
hari ibintu byinshi byari muri icyo kiganiro nabyo ushobora kuvuga uti noneho si ibingibi biratujyana he, bijyanye n'ibindi biganiro bigiye gukomeza muri ino minsi iri imbere. Perezida Paul Kagame yongeye gusubiramo ibyo akunze kuvuga ati tuzakora whatever it takes, tuzakora icyo bisaba cyose kugira ngo turinde u Rwanda. Nta n'umwe harimo na United Nations, umuryango w'abibumbye, wenda kudukorera, cyangwa se international community wenda kudukorera ibyo ngibyo. Tuzakora icyo dushoboye cyose kugira ngo twirinde, kugira ngo imiyaga iri guhuhera hejuru cyangwa se mu gihugu cyacu tuyicubye. Ariko yanavuze akantu kuko ngo basigaye bamugereranya na Perezida Vladimir Putin. Larry Mado yamubajije ati ko bakugereranya na Vladimir Putin, ushaka kugenda akora conquête, ushaka kwiyongeraho ubutaka, bavuga buryo yafashe uduce mu burasirazuba bwa Ukraine, asa n'umwenyuye ati hazajya humvikana inkuru nyinshi, hazajya wumva inkuru nyinshi, ati ntabwo natuma abantu, ntabwo nahagarika abantu kuvuga ibyo bashaka kuvuga, bazanyita icyo ari cyo cyose, nta kintu nabikoraho. Ahubwo yongera gushimangira ati tugomba gukora icyo tugomba gukora, tugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo twirwaneho, kugira ngo ducubye storm ni iki se? Si imiyaga, si inkubi z'imiyaga cyangwa iki, uko umuntu yabyita gutyo, izo arizo zose zaba ziri guhuhera ku gihugu cyacu. Ni Perezida Paul Kagame wajyanye ikiganiro kirekire rwose, ubwo dushatse kubicamo kubera yuko ntabwo tugiye kukigarukaho cyose, twajya no ku zindi ngingo zigize iki kiganiro imvano.